Peg Handling for a Healthy Manipur program asibu miyeng tabiriba mayambu ahanbada Joyshree Usham na taram nokchari. Haksil gi program asida ngasi akoina puzarakliba topic asi mai amasung hakchangi mafam ataida thokpa skin gi problem acne gi matangdani. Hariba acne asi karamna ngakthokadage masi karamna treatment tawgadage loinana karamna beautiful and flawless skin phangdage haibagi matangda akupamarol thaminabaida I studio da lenction duna leire JNIMS Dermatology Department gi specialist oibiriba Dr. Nelson Elangbam ahanbada Dr. Bu akogi studio da taram nokchari Dr. adu akoy zik acne skin problems asigi matangda khanadringai da ahanbada Dr. na dermatology hariba field dei masina deal tawriba area sing adagi hariba field asida lakliba khumang chawshin lakliba advancement mayam se kari kari no haibadu miyam da khara khangansi Dermatology is a specialization mainly basic dermatology, STD, sexually transmitted diseases and leprosy. See the aduga siga loina hair problems, kujingi problems, sigumuzudum diltawe. Aduga hazikan di dermatology subspecialties dermatosurgery, dermatopathology. Aesthetic dermatology, cosmetic dermatology, shigi hiramda, hazikan facial aesthetics, kind of my semdok semjing, body contouring, fat reduced tonaba, chum mam's toner, mam later. Do hire facial aesthetic ACNE surgery department collaborate over another just dermatology department or the river. Dermatology mainly tawrize the cup of the height are injectables kumba the thread leaf the botox fillers sigumba thread leaf the dermatosurgery the any surgery skin surgery for example skin the labor cancer masamsa any skin superficial yes some mold of an exercise dermatosurgery and then have the skin problems sing katang deal da wana tana phajahan bagi lamda ju yam latest advancement have tar dermatology gi field da ado mathang da doctor re khangjaning majing asi topic asi makchini huji akoina di sam na uring or pimple kaina khangari ba huji acne je karma makhan gi skin gi disease no loina masi kari na thohan bagi have do khara thamina bhai jage acne has a uring material uring je khogi medical term chronic inflammation of pilosebaceous unit na may explain to pilosebaceous unit gland sebaceous gland sebum secret oil gland oily face plus hair follicle yawi skin cells inflammation chronic long term the inflammation when material the saba, ngangba, bomba, naba, siguma mam's inflammation mainly. Duna sigi problems mainly puberty the toggle. So he say trying to within a kunmanga mainly. Almost like 85-90% everybody the miloinam affected or sidum going toggle in Kalakumatamda. Adu Hazikan de 30 plus the susum tona bayawra, the moist adult acne or especially hormonal acne nahinare aduga angang da zu tawgan bayaw dabnate angang da khogi neonatal acne na khogi mamai da tawadu da khogi mama gi mabumun da lairinga gi hormonal influence na ni khangne do adu angang gi dum thuna dum phagalle dum samthan self resolve way aduga khogi uring se treatment andi khogi lying thokadabni natraga di magi dum khangara wanga tan hedi ko na mai sukshan bo pachan ba de yamna hena sathina torgadi magi self esteem magi masagi wakal yamna low mood oiba dum psychiatric problems yam lak yawe acho mani doctor have the hoi masake anatomy zidi dum ishona dum tibire do hoi skin je healthy skin oida taragadi maruma pangsina su lakna basu yaw ko ya skin de phajadradi yamna wakal somning yes social gathering ma socially can oiro idin adi mapana thokpada ko kai ba de dum yamna ka dena duna treatment lying base yamna darkar ne to khogi
mi amna hairaga si taisan ma khachan badu tawigano adu si gi treatment process se sangi lifestyle changes changi adai patients later darkar le do doctor ga yamna trust ama thamna ga treatment to adi lying darkar doctor na ngasai hojiki acne tholokpagi mai causes se mani thokna magi causes khara thambi khre adu dui marakta hojiki inflammation hana haribado ado doctor hojik skin the inflammation lakpaji external ogidoribra internal hakchang manungi inflammation haidi morok kumba yam chaba natraga manungda ulcer kumba laiba asigumba na thokhanba ogidoribra asi khara kopna thambina ma haijege uring je tasengbai dum mi anamana ning sai haijege ba khoi 85% dum tomare do si sum khoi gi hogolak di puberty matam da inkalak matam da khoi gi androgen hormone have a what androgen khoi gi si je chang hengale adon si hengala mena khoi gi ngasai gi glands ai ngasai haijege ba sebaceous gland adi khoi oil secretory ba gland si active oi ba hengale aduna ngasai gi khoi gi skin da khoi gi ma gi thokada ba humang oi ro oil oi sum myam je tungchalak pa adu loraga dedi sida ju infection gi role am jaw khoi gi mahik se propionoi bacterium acne sai ko moijina moigi action mula pa adu loraga pulap se tawraga khoi gi ngasai gi chemicals myam thadwe edi khoi gi mediators sai tar inflammation ji gi aduna sigi myam ji matung lakpa kai no hai tar aduga thola kan khoi ngasai gi pomba khotpa tholai ba si myam je adu myam ji na sum haura ga tapna ton ko na tholak pai tar da khoi gi kano lifestyle habits diet adegi kano hygiene asina ju kano acne thogan bagi chance laibra laitabra diet se yamna exact diet na thon man later but khara khoi gi mayam hadi sum khoi studies ke ka da sum khoi na recommend do khoi gi dairy products kumba like the high sugar intake calories wang bo pot chaba khoi gi packet food kumba adai meat kumba yam chaba especially red meat kumba aduga khoi gi mayam na meat na malai oily food charaga uring thumba hen adu leite kesho oily food charaga uring hen badu ma kesho leite aduga khoi gi masa gi khara genetics ta su khara lere ai gi parents ta khitang uring jam togun gi ba moi da ju thaina togun gi ma lere gi ai sa da ju genetically dum ai tendency risks wang ani adai de khoi gi hajikan inkhalak pada khoi gi gym gum chana da khoi supplement kum yam chani steroid yawi anabolic steroids kana yawi adugum myam jina su ring thokanan ba heli de khoi gi hygiene yes khoi gi sunscreen fazana tai da ba moisturizer fazana tai da ba mai fazana khoi gi care lo da ba sunlight am exposed to ba sigum myam factor yam ngai je doctor ade mathang da khangjaning ba ji hojiki hariba acne sigi magi clinical feature ha laina layong sing ha ga drama symptoms sing je khoina khangba di lai ngangsang nga pomaga nai chawa si na tabida to ba khoina khangda ba doctor na khal thambi da ba haije uring je ham stage se khoi comedon micro comedon formation ne ngasai ai na haije ki ba khoi gi sebaceous gland ke level du da khoi gi ngasai khoi gi genetically sigum myam factor myam je punjal laga khoi gi comedo formation na ma to adu gi je khoina mi myam na white head black head kind of unari je sine ham stage se uring gi adu moi je number mai da thokali laibak tu thokali adu gi mathang stage se khoi gi pomba nai chaba torokani ngasang na pomba torokani number mai da togalle khoi gi back to to we che di thabak to to we de khoi gi lengban da to we even buttocks kumba de khoi gi thighs kumba sigum ri phagan do moi di am common no de most common presentation je khoi gi thabak mai thabak lengban de maning si togalli ko aduga khoi gi yamna henjan graga de khoi gi nai charaga khoi gi methok puda nai ga yamna thokpa adugum bazu aduna mu yamna stage wangre ado doctor khoina kano uring jina mai da thokpa je uring haire topa maning da thokpa kumba doctor na hojik batak kumna thokpa an pan bikhiba adu kumba je yairong jiga si ju chamana bazala yairong ga de mu kenar kan yairong jina mai organism se mu padi mahik thoile je tongale mahik se tongale adu uring jina khoi gi just aina je gi sigi chahi je khoi gi inkhalak matam sida especially thokan ba keno na adu hajikan di 30 plus ju especially nupi da yam thokna gal adult kano acne je asi matang je khar kumna thamina wai je adult acne se sigi se yamna jik yamna burning issues wai na khoi gi
मीजिंग से जिकान कोई की sedentary लाइदे lifestyle कोई की exercise तो उधर लाइदी चावा तक पता नोई पे हैंगल लगपा सिगुम में हम जिन hormonal imbalance है especially नुपी है अदुना कोई की PCOS ना कोई की नुपी की reproductive organ दा अदु लाख पता की कोई hormonal imbalance लागा अदु तकी कोई की उरिंग में हम थोपा यावे especially नुपी दे हम तो वाले अदु मकोई ना workup investigation तो और कांदा अदुम थिंग ना यावे PCOD PCOS अदुगा नुपा अहन दजु दुम थिंग ना यावे अदुना सी मैम जे मेनली कोई की एंड्रोजन साइगे ना जे की हार्मोन जे सी हमने एक्टिव ओइबा हेंगलकपा नत्रगना कोई की मागी रिसेप्टर कोई की बॉडी द लेइबा मैम जे हमने एक्टिव ओइबा मागी ग्लैंड रिसेप्टर मैम जे एक्शन हमने हाई ओइबा दुम कांदा तवल अदुना हाइबदी हुजिकी एक्नी थोपसे नुपीदने हेनो वांग वजाला मागी occurrence नत्रग चप तिमाना नुपीदने हेनबा लाइते दो नुपीने हेन ट्रीटमेंट लौबनिना नुपीजने हेन कतंग concern होय बनिना मोइने हेन ट्रीटमेंट लौबनिना yes अदमाइना सम अदमाइना लौर से नुपीना हेन बने नुपा तो सुदम तौदन ते दे चप माने है ता नुपीने हेन ट्रीटमेंट जे लौबनि लायंग बे हेन concern होय बे हेन बनिना अद कोइना एनीवेयर स्टडी तो मत नुपीने सुम हेलेना अदुना डॉक्टर ना पमिबदा होजि puberty stage दा ख्वाइदगी हेना थोकली अदु हनोर मतम दसु hormonal changes लाक मतम दा मरोइना नुपीसिंग दसु थोकली हेना डॉक्टर ना थमिबनी अदु डॉक्टर ना माई causes मैम ताकपीबदा होजि adolescent मैम लोइन म कनो pimples थोकपदी थोकतबनिना मसिदा genetic की factor जु खरा यावो माले डॉक्टर ना जु पनबिखरे अदु ngसai चिंजा की मतंग ना पनकिबदा red meat कुंबा चावा सिना अदु थोकनबगी chance ति वांगहले अदु तारगसु सिना दी थोगले हाबा चिंजाक मक्ति लेते हैना डॉक्टर ना पनबिखरे अदु मतंग स्वादा खंजनिंग बामना अखोइना क्वाजारा कुंबा चावा निशा कुंबा सिजना बसे सुंबा tobacco products चावा चुरु कुंबा थकपा असिना दी सोखनब्रा सोखन मोई गदी यम कन दि मरी लेते बट ngसai हाई गो healthy flawless skin दि या रेडी ngसai जिकी हाई रेबे एकनी नत्रगजु खोगी यम थुना एजिंग तोसनबा स्किन द ग्लो लेतबा अदु मैम हेदि खोगी स्किन द खोगी स्ट्रेस से हमना मरु है को स्ट्रेस सिना खोगी कहनी हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन है तारे खर था दुए मोई जिना खोगी ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स कैन ले खोगी सो मेडिकल टर्म दा अदो हजकी ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स ngसai स्ट्रेस लेगदी हम हेले ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स सिना खोगी मी की फ्लॉलेस एदि स्किन ngसai हेल्दी स्किन मेंटेन तो रिबजे कोलाजन है पोसे डिस्ट्रॉय तो है की एंड प्रोडक्ट्स हम वांगदि अदुना अदुगी मैम जो प्रॉब्लम है दैदि कोई पोल्यूशन जो वन ऑफ द फैक्टर्स ने पोल्यूशन द कोई पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मोइजिंग यावरिबा तेति मैम यावरिजिंग जे मोइ जो स्किन द इफेक्ट तो है कमाइना है तारगदि कोई ऑक्सीडेटिव डैमेज कोई फ्री रेडिकल्स जनरेट तो कोई टर्म ले अदो पोल्यूशन दैदि कोई डाइट लाइफस्टाइल सन एक्सपोजर सिगुम मैम जम फैक्टर स्किन healthy skin फंगे हाई तारगदी मसी मैम जे कंसीडर दो बता ताई है दो यम नोंगाइजे डॉक्टर मतंग स्वादे ब्रेम तलोमुना किशी अटेनबा कमर्शियल ब्रेक हम तलोग जगे ब्रेक की मतुंगदा JNIMS dermatology department की स्पेशलिस्ट ओबेरिबा डॉक्टर नेल्सन एलांगबम गा अमुका हंदा वारी साना जगे ब्रेक की मतुंगदा अमुका हंदा तराम नोकचरी डॉक्टर ने ब्रेक की ममांगदा होजिक एक्नी गी साइंस एंड सिम्पटम्स मयाम ताकपीखरे मथंगदा ब्रेक मतुंगदा खंजनिंग बसी हाइब एक्नी से मागी ट्रीटमेंट मोडालिटी से करी करी लेबगे हाइबदी अखोइना उरिंग मचा मथोक मतमदा मथंदा फजगिनी आना जुम थंबा नत्रगा मेथोकपा असिना मरम ओरगा स्कार लेहोबा डार्क फम लेहोबदगी दी यामना थीदना जुम social esteem कुम हंदरकपा सिगुम चांस लाक्तब नते अदुना मसिगी ट्रीटमेंट प्रोसेस से करम कांदा डॉक्टर अप्रोच तौगदगी कमाइना ट्रीटमेंट तौगदगी माई मोडालिटीज करी करी लेबगी हैव द डॉक्टर नकर थम्बियो याय हजकी खोगी हाइबिगिबा उरिंग खर थोलागदी मसाम थन फजगिबा नत्रगा मेथोपा सी यमथिना लाले मेथोपा से याद है मे लगदी खोगी हेन इन्फ्लेमेशन ngसai gi हाइजेगिबा पंजगी अदु मेत्रदी कमाइन थोलकनी मागी नाइज अद ट्रीटमेंट से तुम उरिंग यदि खोगी हजकी आइन हाइजेगिबा खोगी इंखलकपा मतम जे तुम सी तुम थोलन सी मतम दे तुम ट्रीटमेंट तौबो यार ट्रीटमेंट तौद्रगदी ngसai gi हाइबिगिबा दाग ताहोबा स्कारिंग तौबा खोगी माइ चफो लावगा हेंगवाई पोना सही 30 प्लस द मैम मवांग गेदर मैम मी मैम पुलपद नुआइतब दो मैम थेंगना मी यम लाए अदुना खोगी ट्रीटमेंट से यारिगैदी बदी थाहोगदमने यम थुना डिले तौरगदी ngसai gi scarring tendency dum basi yam wa chance am wan
plus akoina care lo da ba dai met po khot pa taw se si infection ja main helan magumba dai khoi ngasai gi tawriba process inflammation je helaga di scarring tendency wang aduna ek khoi gi inkhal ko matam da sigum ba thola ga di yarige doctor tana virga layeng ba fai ado layeng ba je doctor na tor ko de ma gi stage to gi matung ina layeng kan ado uring da dum stage ngasai gi aham ba di comedone formation stage 1 dai ti adu lorga papules pustule dai di nodules nodulocystic stage aduna mo stage sam wang adu gi matung ina treatment je adum doctor na advice tor kan ado sida quite first thing akoi gi aina ngasai ju haijagi ba koi lifestyle changes dietary changes dai de koi gi physical activities tauba dai di sun exposure handaba plus akoi gi doctor na pirak po treatment ing fazana regular oina chaba taiba si towi gadamne ado koi gi stage 1 da di dum cream amani taira koi retinoids kan le koi gi adapalene kan adum ba kara le moina dum kano to lying dum treatment second third stage ya urga dekho ki tablet kumba charakte yadi capsule kumba charakte yadi ado khoi ki second stage kumba khoi kitang yamna di soction badi nataba sida di khoina antibiotic lay khara khoi ki tetracycline group ana pai khoina kano to mari je tetracycline haiba group sida doxycycline minocycline limecycline kaina le ado moi je khoina treatment je ho ma tamda se khoi ki response se after hafta taruk hafta nipan se tha ma makai ani gum le kan dam assess tawe adu da magi improvement level leitaba adu gi matung in koina hidak se mu change tawa adu gum le adu aini sida panjaning bam gadi uring je koina sang treatment tawa tha hum tha taruk adu ai gi patient mem de dum advice taw je moi gi stage tu gi matung in tha hum tha taruk treatment fajana taw thoksi adai marakta makal ma de koina ina dum response tu yang adum hidak add tor pa tor adum hidak tu handaba adum mem tor kan eduga sometimes hogi patient thingna bada ko hogi hidak mem je irritation potential lai pe awe hadi mangon da sensitive skin oi bagira chanadaba adugi sisu dum doctor si da tanagadam ne tairurga sometimes hogi nungdang da taigida poche ayukta kawdan tairu bugumba adai de hogi skin jeng jalla ko challa kuron huraga dum busu thingadam na adu mem da koina fazana explain to bibam da ka tai aduga hogi hek treatment hobda sometimes hogi yamna henjalak posi yaw fudurok pagi type mai hogi sum mayam hainabda adugi se thingne ba yaw fudurok paje hogi special je phari ro phatri ro adu ei hajar ke hogi kanom le hogi treatment of choice haiga hogi isotretinoin ne sigi je sar kan da togol le je ki adu mi loina mak tadi togu natte sigi je mi khara da togol le adu cha se koina direct le pe ade fudure na adu do se yam thina handaraga adu koina top hidak ma add to laga adi yanjal laga nain toroga handle to da adi treatment continue to ga lep sung yade adu khoi patient jing na tawri je di sometimes adu hidak mem je swaina chana da ba the irritation je tholok pa da treatment je adi to khibugum ba yawe adu to phatte adu doctor chana draga di doctor da mu chapi ra ke doctor si to si the doctor the option same doctor yes option lady ne ba nangi sini dum tanara ga dum to ba ya pot na tane aduna treatment je just thama da phaba sungam ngam uring je maximum 3 months 6 months magi stage to matungin ado jike khogi aina haija ke ba khoi isotretinoin ga je thataro edi thataro go dum pije minimum dum thataro adu gi matung da khogi ajiki taina ba retinoids aina haija ge ba khogi adapalene de benzoyl peroxide kan moi je maintain to bum da kar le ado ajiki thataro se treatment to ra ga ding asagi khogi uring a chau chau bu tholak po mai de sohan ga da ba ko na adu gum bai chance ti yam thina name khrani but amani tholok pe ai adu di ajiki maintain to bu ajiki na haija ge ba adapalene de benzoyl peroxide moi je maintain to bu dan plus ngasai ge na haija ge ba koi lifestyle changes dietary changes sunscreen taiba moisturizer taiba yes aduga moisturizer taiba ju da darkar ta khogi oily face oire na moisturizer tairaga de main adu yade khogi moisturizer tongan acne prone skin gi moisturizer tongan lai adu taiga damni taidraga di skin je dry irritated adum oiraga de amu hen na khogi oily oil production je hengal le khogi brain dry and irritated already yes masidi yamna yes aduna adu haidi khogi sigi je khoina
fazana patient da ju explain tau de ya deba aduna khoi acne prone skin gi tonga na moisturizer le si ju tai gi damne de ring asai khoi gi aina haja gi ba isotretinoin ka ji char kan ma gi as a side effect koina dry lip de chin je khar khar kang ba mai khar khar kang ba tau ya we adum de yamna fazana advice tau da ya de natraga di patient je treatment je eta thadu eba si dak se yam kal le ko le adu gi treatment je na khoi de best ne adu ma gi side effect kai ka thola ka su tum doctor ji ka tanar ka adu gi handle tau na ba honor fai treatment di to ko ya de ado doctor koina market ta kano pimple gi ointment or cream mayam phangi dana ko adu sing do sin na ba ya bara natraga acne leiba sing gi damakta di dermatologist na prescribe ta wazi katang sin na gadabra sigi pahaki habi gi kana OTC products over the counter mi amana yes mi amana ta haira ga dum lesson ba adu yari gai a big no yari gai taw a papa brand oi tar ga zu no doctor ta na bi yari gai okay meditation ba ta yawi aduna yamna side effect lo pa yawi skin pada ba ade uring hen hengala pa nung sa thok pa ya da ba dai samma hogala pa mai da ko sigum ba side effect mem lai ko na khudak ta di phani mai yam na thokani ko khudak ta numit trang ani tara ani tai mai jam tin fa tho glow ga lai ni but adugi terms especially topical steroid dependent face kind like rejecte adu yam sathina wai ko na treatment to da aduna yari ke doctor da chatlaga fazana doctor ge prescription gi makha da treatment fazana to adu kari gumba fazana ta hodre treatment se adu scar je dak phum je yam leire adu etar ga di masi further treatment je kamaina to ga ge duga pigmentation ga was acne scar acne ji ga ju mari leina bra si ju khara thamina bai je acne gi khogi kano se men magi complication hai tar ko na tholok pa ya ba pot hai sequelae hai tar ga de khogi acne scar the hyperpigmentation si ani jene moi gi tonga treatment fazana lai moi gi di mo anamana procedures oina tawal aduga aina nga sai hajagi ba sigum bai risk de khoi gi nga sai gi treatment sung tau da ba adai di uring achau chau thoga zu pudai tension ba adu yare ge adu habit to change to ba ka like first thing aduga nga sai khoi gi tak ta ba adai di khoi gi sigi scar to ba khoi gi procedure me am ji da khoina aina sum mingwen panjara da khoi gi yamna basic one chemical pills tawe kogi salicylic acid the mandelic acid SM pill lai ko the glycolic acid lai the trichloroacetic acid lai makal khar lai re the jasnus pill kan lai re sigum me am jedum effective way but moi jam tang toroga yade under strict doctor's advice ko doctor instruction matung in say every hafta on putting it over then makal lai re okay si na khoi gi da kumba handa lakani yes chemical pills ado si gi marak si da khoi gi ngasai gi aina haja gi ba hida tai ba regular oi ba da di khoi gi lifestyle changes men ado zulem follow to ga strictly sun exposure jam handa sunscreen tai je yari ge kau da ba sunscreen je no mu da mutang tai bi ya de at least pung ni pan de na mari bomar ta at least 3-4 times umra mari te tai ge dam back ta hapa thabak cha thog ju back ta hapa chat kadam especially khoi gi dak ta gan ba uring to ba or even khoi mahing to mi gi su ko ni ko ina je adu le re adu ka si natana khoi gi tai khoi gi acne scar gi da khoi gi treatment je khoina makhal khar lai re khoi gi TCA cross can le ma jina mo khoi gi yamna macha khoi gi ice pick scar na adugumba makal scar is makal gi matun treatment makal le aduga khoi gi rolling scar box scar ka jina khoi gi chong song na leiba moi jina mo khoi treatment je sub season kana le khoi needle to ga ko aduga aduna tabda khoi gi khoina khoi gi micro needling therapy je khoi gi instrument am la micro needling instrument am la aduna tana khoi gi masi facilities je JNIMS adi lei adum lei aduga khoi gi derma pen along with platelet rich plasma na platelet rich plasma je khoi gi isa gi blood ta gi khoi growth factors yaw bo sing je khoina fazana process toroga ngasai gi scar ma pa de capsule la khoi gi aziki treatment je toroga di growth factor mem yaw ni na khoi ngasai gi scar to je ke shu na cha de khoi collagen do fazana remodeling to da paine ba aziki treatment process me am jina to de je collagen remodeling to holaga scar je khara makai improve to honba ado scar se 100% improve to buding amoy but yes to some level 50-60% idum phadan improve to bogam sina tana khoi ga tai laser therapy lere carbon dioxide laser lere fractional CO2 laser sina kwai da gi ideal
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯗꯤꯞ ꯁ꯭ꯀꯥꯔꯗ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯄꯔꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯥꯔꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯕꯤꯌꯝ ꯌꯥꯛ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯦꯔꯕꯤꯌꯝ ꯒ꯭ꯂꯥꯁ ꯂꯦꯖꯔꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IPL ꯁꯤꯁꯇꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯎꯔꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯥꯔꯁꯤꯗ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯊꯕꯥꯛꯇ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ intralesional steroid kape akoina triamcinolone kawe adugi se dum kapaga akoina interval da kape haibadi mai treatments mayam lay chemical pill de horaga hida kapa de laser therapy su mayam su lay re adu ngasi gi topic se yamna akoi beautiful skin pamba singi da makta yamna maru oiba topic maru oiba episode ni adu wari ji mayam sana ninga ju matam je loisala gobnina doctor na aroiba da generally not only for acne prone skin nataba atopa kano general skin gi damakta healthy skin glowing skin phangna bai damakta tips suggestions khar thambina ba haizage hazik matam je khoi gi technology se yam wangkhala mina mi jingi lifestyle je na fast hoina re sigi myam je khoi loin effect tore for example khoi mobile pairaga hing chup dum leiba dei tumsit phada ba dei khoi gi I magi sleep cycle je nungdang pung tara trama thui deina daina leib je fazana tumba taka le dai de khoi when exercise to what pa chawa thak pa adi chasan ba pochan ba khoi calories myam wang sigum myam je loin effect tore khoi overall skin da sigum myam je yari gai di avoid to be healthy lifestyle hai ta adu ma khoi first thing I hygienic plus khoi sidi khoi miyoi ba gi individual factors lai re ko aduna taba khoi pollution lai ri ko pollution je jikan yam wangkhale pollution je edum effect tawe linga sai na hije gi ba khoi oxidative damage hangad an ba ko adu lai re de khoi sun exposure ji yam maru ni skin de adu su lai re de khoi ngasai ge khoi amaz wal hore khoi smoking smoking is one of the notorious madi yam thina skin da yes yam thina fatte skin da aduga alcohol is yes to some level effect away skin da this high ba khoi healthy flawless glowing skin ha ga de khoi sigumba personal level da gi horaga si quite the first and foremost thing sin da kar le plus khoi ising yam na thakpa hydration khoi haksang da water level khoi ising gi saruk se wala ga de adugi yam na lai kona effect kam lai aduna ising yam toina thakpa ju da kar le plus khoi ngasai gi sunscreen taiba ayuk hek hogol ko dagi ko ina sum haija sunscreen je taiba do pung ina haija gi ban nipan de mari marak ta dum sunscreen je ohum rak mari rak taiba dakar le aduga khoi gi sum makeup se tobo ya ke sukai de ado sum basic skin care hair ga de koina sum khone recommend to the khoi vitamin C de khoi hyaluronic acid kan le moi je khoi skin gi keno je maintain tawa khoi anatomy je maintain tawa hai tar aduna moi je taiba kamaina sequence tai gani adum se dum lei de khoi mai je cleansing tawa de khoi serum je taiba bi mathada moisturizer lei sunscreen mu taiba sunscreen je marak tam taiba adum lei de nungdang dana mo khoi retinol products ai de mayam na khangne ba night cream kana anti aging cream hai je sina mu nungdang gi keno ne nungdang gi part mai ta routine hai tar aduna ayukta ama tauba nungdang dama tauba maraktana sunscreen je yam toina taibiba aduga khoi physical activity ti what pa de sidi numi khudinge dum 45 minutes hafta am da mangarak 5 days minimum 45 minutes to wadam ne physical activity aduga khoi diet se aina yamna focus to janinge je fiber yam sawa fiber haraga de khoi green leafy vegetables fruits sigum yam je yamna kanai haksang da aduga khoi nga fish moi je omega 3 fatty acid mayam se dum khangna bane the omega 3 fatty acid se not only for skin go ma je overall heart ki ju yam kanai ma je anti inflammatory agent kumne act tawe ko aduna magi kana yam le aduna diet se ju khoi yari gai mapan da sada ba packet food kum jam sada ba calories wang ba podium sada ba sugar wang ba podium sada ba yari gai protein da focus tawa sigum ba jam da yam nuai doctor na dong chilo matam kai to pudina impact news ki studio relation na ngasi acne amazung overall healthy skin kamaina phangada gi habai matang yam khuna thambikre amuka hanna thaga perform jai thank you ngasi gi impact health link program basi matang ashwai loislakle mathangi episode ta laina atopai matang na expert ma pudina lakcha ge haraga miyam dagi kaina na ya thangni jari thank you